Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Ka Fernandino, kaya katamong pakibaluan, malilyari king balayan, obra daring manungkulan, kaya katamong tutukan, uling king balang takbang ning panyulong, marapat mong Fernandino first, Fernandino yang mumuna, Fernandino ing mani muna. Fernandino first! Fernandino first! Maya pa habak San Fernando, maya pa habak Pampanga. Ini po yung katamong programang Fernandino First, Fernandino ing mumuna, Fernandino ing mani muna. At ngayon pong kayabakan at yuta na kayo ni katamong 4th episode ng katamong programa. Ipabalo mi po kayo na live tamo kayo ni King GNN TV 44 Pampanga at King Infomax 8 at King Bright FM 91.9. Malyari kayo po rin pong makyabe kayo ng katamong talakayan, kapamilatanan ng kayong pamag-text king katamong numero 0917-620-4188 at malyari kayo namang mouse king katamong landline 961-4188. Yan pong kaorasan, kaya tayo po ing katamong malugod na mayor. Amani muna kay Siyudad San Fernando para di na nakatamong update tungkol kayo ng kayayaring benchmarking daring 35 barangay at di opisyalis na. Yan po, ibabiyake kayo, ing malugod tamong Mayor Edwin Santiago. Maya pa oras po, Mayor. Maya pa oras, Tito Benny at kareng kaya katamong kabalen at dahil makirandam kaya katamong programa kaya Bright FM 91.9 at manalbe kaya GNN 44. Balitan mi po, kaya yari na pa nining kaya katamong benchmarking. Kaya beyola rin ng 35 barangay opisyales. Malyari pong magkwento kayo tungkol po kanina, Mayor. Tito Benny, kaya yari na pa mo nitang kaya kaming lakbay aral o benchmarking king La Union at king Benguet at po paking Nagilian. Uling tikita la rin kaya katamong barangay officials, pauli na ning kaya katamong DILG Operation Officer, Engineer Algie Canlas, pauli na nitang burita mo, ing serbisyo miras keng barangay. At kareng pangunahing programa tamo, yapin ing pangkabuhayan. So metong susugraduan tamo, panatilyan tamo ing agrikultura. Kaya katamong Siyudad San Fernando ing food production, at the same time food security. So linawe tamo nung makananulang ing karelang farming ka rin, ing pamananaman, matagumpela at high value crops ing karelang production. So dengalwa mentala ka rin king La Union, ikita nung makananulang magtagumpereng ortelano ka rin keng pamananaman. Kakadwa, tinaglus la rin ng aliwa, lula kasing cluster din. Dahil aliwa naman, mentala king Nagilian para maragdagan niya itang kakatamong programa keng environment. The solid waste management, nanungno ka rin, itang pamagmando keng zero waste management. At dami ragdagan la kabaluan, tungkol keng pamagmando keng basura uling kay katamo barangay ing tagumpena ning solid waste management at tsukaren bale-bale at tsukaren barangay. Kakatlo, tinaglus tamo king Benguet, linawe taret ang mamamangawang pasalubong kakanin nung makananood ang in-improve ing karelang produkto. At ikita mo, kasi mantong kang masalese at biyasang gagawang kakanin, at sula kayang katamong syudad, kaya Siyudad San Fernando, nanuno ka rin, ikita mo, bantamitas siya ing investment tamo, kayang miyayaliwang produkto na magagawa kareng bale-bale, at kareng miyayaliwang grupo na rin kaya katamo kay. So, dangeni may ragdagan la kababaluan,
kay katamong investment promotion na ing turismo keti Ciudad San Fernando pasik na ngantaya nung masalesela reng prutas teng kay katamong ing palayan tamo gule keng syudad yang ikidaking bawang La Union para pasik na ngantaya muli ing agrikultura. So, ing investment tamo kanyan, may dagdagan la kapabaluan ba kanita, retang gawa tamo kita livelihood. Tamo lalong-lalo na rin kababaihan, kadawpdano kanyan din kay katamong barangay officials at lang lalo-lalo na ing kay katamong kalikasan. Abalitan meron po na balamu at lulang clusters din, po. Itang kay katamong mega na pa environment, no rin niya mega white. Depende ka lang tayong environment ka rin, ang po yung investment, ang po yung agriculture, no rin lang ang po may gawa rin. Ing investment kita king Benguet, king Baguio mismo, ating uling deng Benguet kasi batla pa mo kay katamo 2 weeks ago. So ila mo rin, penigaralan na milibeli mo ne. Ila mentala kay tilinawe de itang matagumpeta mong pamagmando keng basura keng karembale-bale papunta keng MRF at papunta keng kay katamong transfer station. Linawe de ita nya pinita mo pintalantala naman ila kasi very success patagumpela keng investment keng pasalubong makanyan. Ewari po tang pupunta tamo Baguio potang muli tamo. Ito magtinda kendalan. Magdala-dala tamong pasalubong kakanin. At of course, ing kay katamong agrikultura, imbawang. Kaya naman pong party ng DILG, na anong meging partira kening kay katamong lakbay aral ay ni? Well, isto kasing den kay katamong barangay officials, den kagawad, den barangay secretary, barangay treasurer, lalong-lalo na rin barangay captain, tututukan nun ng DILG yan eh. Makipag-coordinate mo kay DILG, bangka nita rin ang direktiba na ning kay, direksyon na ning local government, talagang magagawa na kay malating parte na ning gobyerno yapin ning barangay, apo pa yung kagawad. So, very makipag-coordinate naman kay itamo makipag-cooperate tama sa lese to align itang direction da rin bawat ahensya na ning kay katamong gobyerno. Anyapin, ing DILG, yung many muna itang lakbayara later. Baka nita, detang pupunta lang tamo, i-arrange na la at connect na la nung nanularetan dapat punta lang tamo. So, maniwala kayo po, Mayor, na baluta naman yung barangay, ang pekamalating unit na ning politika, po. Nanong kaya ingayang bagda ning meto nga barangay, king kay katamong syudad? Para maging tagumpay yung pamang-gobyerno tamo kayong Ciudad San Fernando, kailangan kayang tabi at tala rin barangay. Uling ding malen atsula keng barangay. So den tagumpay da rin programa tamo o nanuya man burin ng payabot ni kay katamong gobyerno magtagumpay ita pauli da rin barangay. Kasi mumunan dili ing gobyerno mismo ing syudad na naman kasi agyungan yan eh. So kailangan kasawop tayo ing barangay, kasawop tayong den barangay officials, barangay council, den kagawad ang po pa ing kapitan, ang po pa rin pribadong sektor. Nyapin den barangay ngeni, tina naman partnership kareng barangay kareng pribado sektor. Lalo na rin kay subdivision ngeni very active la at linto maging matagumpeya ing kay katamo solid waste management ang po pa ing peace and order tamo pauli na rin subdivision lalong-lalo na rin bale-bale kareng subdivision. Ang po pa kareng kay mismong baryo. Okay, dakala. Salamat po, Mayor. Bayo ta po mikawani, po tating kayo po buring ipayabot karing kaya katamong makiramdam at manalbeng ngening kaurasan. Mayor?
then pong karang kay katamong kabalen den pong programa ta muling itamo papunta tamo po pasik rangan tala po reng barangay nyapin po kareng kabalen tamo na pisapan-sopan tala po reng kay katamong programang miraras po kareng kay katamong barangay uli pong kay katamo pong pami utos kaya ti Siyudad San Fernando, pami saup-saup ya po at pami yabe-yabe. At dapat tamo pong misan metong, baka ita pong mabilis sa matagumpe, dareng kaya katamong programa at ing pamang gobyerno po lalo ya pong tatag bilang Fernandino, bilang Kapampangan, bilang Pilipino. Dakala pong salamat, Mayor, at kayong pamagbalik tamo po. Pagsabihan tano man din kay katamong bisita tungkol king Piyestang Fernandino 2014. Eko po mama ko, magbalik ya in programa tamong Fernandino First. Fernandino First! Fernandino.